Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyeka khona le channel. Igama lami ngovusi Mavusana, intatheli edumile kaMaskandi laphana wey'ngane zakwethu. Inkulu indaba sila esinilethela khona-ke iy'ndaba ey'threndayo ikakhulukazi-ke ezikamaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Umthandeni-ke umfoka Manqele-ke laphana wey'ngane zakwethu usephoste-ke laphana-ke naye iphosti-ke yevidiyo yakhe lapho khona owawakhona-ke emcimbini-ke laphana njengoba isitrende yaze yafika-ke nakubaculi baphesheya-ke laphana-ke uSnoop Dogg-ke laphana wey'ngane zakwethu naye-ke ifikile kuye le video futhi-ke wayithanda-ke. Uthanda indlela-ke owenza ngayo kumthandeni laphana wey'ngane zakwethu ukuthi noma esewile-ke laphana akazange give up-ke laphana wasukuma-ke waqhubeka-ke nomsebenzi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho nawe uma uke wayibona-ke le video-ke okanye lo myalezo-ke obhale-ke uSnoop Dogg kuleya video-ke kamthandeni lapho khona-ke ebhankazeka khona-ke phansi. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile, gcina subscribe, gcina nebhele ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.